kita kebeningkong juga Syiem kalau nong kebakan Briew berkat kelai usau ke itu syapang ke JINGTIM ke jong new Briew. Kalau orang ba ketin ke jong blay habang ipuli ka bincang kong puli berkat kelai usau hagis ni jong uhiel nong betel ulah tei ya ke Jerikho habang lo pensiong norim ya ka ulah dono yo abiram ukon ningkong jong bat habang lo penyeng ya ki kerdop jong ka ulah dono yo kon kado jong siko kat ba kum ketin urai ulah kren di Joshua ukon nung sin nyimda ong da koi pakat pang jong new Briew banyak pulih banyak kren pang jong Briew kerdeng jong new Briew i ong haka tin si pulih kau de UTL ini ka Shnong Bethel kemarin ini ke Shnong Bethel mau kena ka Shnong ka pau nama ki sini ko mencuba hado ka por jong Jesus kemarin ki department do kunjo kemarin yo Jacob kemarin ya kini ki department ki jongi ya kini Shnong ka Bethel dia Briew dan ke Shnong Bethel bolong ba dia Briew kunjo ba na prengki Briew baro ki mangina mang ban kelat chu na do kena ka sini ko menta minum kelat chu sang Briew lalu dia Briew ba tepat ya ka Jerikho dan tepat ya keno Jerikho mau đấy em nói chúng tôi là mình làm được Joshua lại keren pang kini lại kai pang kini bak tim jong play kita dong Joshua kuno Joshua lagi ele ya Jerikho haswa ya benrung sapo jong keri kanan kadang ke kinro Jerikho ke bakrau ke bayada hawe kitin ngong bakade ke burom ke jong kinong kanan ke burom jong kinong Jerikho kade hawe kitin yong syuk ri jing shngai kinong Jerikho ke kinong kanan kum jo namar bakade ke kinro ke bakrau jong ke kinro Jerikho balong kade ke kinro Jerikho ka kalong ke bakrau hado kata-kata kalau kau bakal hado kata-kata bah hado bah kalong kejing ada yang kini Briew ki wasong ki masa apa Jerikho berkunjung akhir kenan nak tahu Joshua syaban poi syakri kenan uhak panyele shwa ya ke Jerikho panyele ya ke Jerikho te kebalu ke tu kumno Joshua la jok ke Jerikho dai dah kau tahu ya ke Jerikho bat hadir mang ban tahu ya ka hang sngi ke benyo kila le chapo jong ke ka maran teman rekat bagi lagi tiar ke bagi kila penkam hago bleu no tha iki ban put de ki turoi bana bagi put de turoi ki pai ba ki risalang bana bagi pai ba ki risalang ta kenro Jerikho ke kelem kram bana bagi kenro Jerikho kala kelem tapi pule yang kita jong Joshua ni yang pai dia kita jong Joshua kalau nong Briew da jong Joshua kalau nong Briew ko Bible ke itu ni nak khot ka ba ar kun Briew ko Bible ko kun ni hadir baka kenro Jerikho la keleno hadir la kelem ya kenro Jerikho bat kunjo la penyap iki Briew dan Jerikho kunjo la penyap iki ta Syiem ke sen syara tu ko nang ta long ka tim jong blake on ha ka kitab Joshua keleno ke Briew refat ke Briew dia Joshua la PYNSMAI yaki ha ka ko udong long balas tim mahkamat ukrai yang kau Briew bayeng bat Uba Tei yang kini Shnong Jerikho Joshua wong long balas tim yang Briew ubayeng bat Uba Tei yang kini Shnong Jerikho tagri ketin jong Joshua dan keba undu yala ukun ningkong unseng yang kenong rem jongkan kebumut hakapor keba utei yang kenong rem ke jong kata ke Shnong Jerikho undu no ya ukun ubelingkong bat kumju wong bat dan keba undu yala ukun kadu un penyeng yang ki kerdop jongka ben syahid Joshua lada uniu Briew bateipat ya ke Shnong Jerikho hakapor keba useng yang kenong rem undu no ya ukun ningkong pada kapor keba penyeng yang ki kerdop jong kata kanong ba undu no ya ukun kadu kabal ko kita Syiem ke beningkong kita Syiem ke beningkong kalenong ke bakhan Briew ko lang saw haba u hiel ula penyeng ya kini ke Shnong Jerikho pada u penyeng ya ke nongrem pensong nongrem ya ke Shnong Jerikho ke bejak long la do no ya ukun beningkong ju beketeng wabiram bat haba ula penyeng pat ya ke kerdop jong ke Shnong Jerikho ula do no ya ukun ju uba kado kerteng situ. Kalau orang kunjung kini ki berapa kali perkat jong Bible dong kini ki kun bau ni Briew dan baru nak kun baru kita dan kaksikai jong. New here. Hai berpek cuman dijung New here. Briew uba em hakapor ke sinchar hapo Israel la sinchar da Syiem ahab. Orang ni tem cuma Syiem ahab.
Barok ni atep sepang jauh, barok ni lagi semua sepang jauh. Don yang kurim baju ke kerteng ke Jezebel, bat ke Jezebel ke Briew, ke bayelek persyak yau blay, bagi ayaki nong chul pa ki jong blay. Bat long ba usun syaro kunjuk, ha ke jing sun syaro ke snil tam ban ya ke bagi wepat. Syiem ke sun syaro ha Israel. Dai ba uni Syiem ahab, udah Syiem ubarunal hadu tata. Lalu pai ban pe yang ni ke lenong kunjuk kan lenong kan riu. Ini kalau nak bakat real, kuliah kan nak dekat ke baat kundai jatuh pencem kau kuliah. Bat ha ke balaipo pras nem jong asa Syiem Juda, wahab ukun umri ulas dang ban sensyar halor ke Israel. Bat wahab ukun umri ulas sensyar halor ke Israel. Ha Samaria arpo arsnem. Bat wahab ukun umri ulas le yang kabasmio kemadu tuai. Palat kita baru kibala menshwa jongu kamu wahab ukam le snil banu kpa jongu umri wahab ukam le snil banu Syiem ahasan wahab ukam le snil bani kwib Syiem yula sinshar shkhmat jongu wahab ulale snil ba amdang kata hadir mula shong kurim ya ke Jezebel ulale ban shakri lani ulale ban mani dem ya iblebal ulale ban mani dem ya iblebal ba ulale ya kita jaka mani ble kibakrau hadu kata hapo jong sinsyar jong deng ke sinsyar jong new Briew la mi ruwing Briew la yo bensin na sinsyar jong Syiem ahab namar ke sinsyar jong Syiem ahab uni uhel walong na Shnong betel badan hapo jong sinsyar jong Syiem ahab uyo bensin lam bahap deng ke sinsyar ke basmi kum kene uni uhel la yang bantai pat ya ka Jerikho kene ke ja Nadu kapor jong Joshua, hadu kapor bu helu susya aleu tempat yang ada Jerikho. Kalau long kuah nyos pak senami yang kapor kelayat, nyos pak senami yang kapor kelayat. Mishwa nyoi, habang nyipuli kitab jong Joshua bu yang JINGTIM, yang kinu Uba Tei pat yang Shnong Jerikho. Hendak kapor kamu new Briew lo sedang mentai, lo duk no ikini armut ikut, wei kun jo meningkong, pada kapor lo penyeng yang kekenro, lo duk no ikun ba kadu dan ikun ba mau ba ar jo ba undon syuk na like ikini, lo duk no ikini ikun, haka jiu jo dan nak singkai. Tu ini baik kendak sepang jo new Briew. Kemau hiel udah nak Shnong nak betel, Briew uba sensya, alani Briew uba Tei pat yang kendok, pada Shnong Jerikho hadir balap pengkelem ya kan, undon diki wei pat kewala Tei, ke Bible khang bantai jing sama, pipai Joshua khang bantai, kata pun kau ba, kata kalau mula dua nak kena nomor ba, le persyak yo blay nomor ba blay ulah khang bantai, ni ke Bible dan dipilih kitab Joshua, klem khang bantai ya ke Jerikho, khang bantai ya ke kendok Jerikho, hendak tang kawai ke bawah bu do Joshua kalau ba uno bertai pat yang Shnong Jerikho mereka kendok Jerikho yo ngat apa jo JINGTIM, ngat apa jo JINGTIM, hiel, mantap. Lesi uni hiel hak ni kapor, kaba lama ham do Joshua yang ni kapita jumpa keji maham ke juru. Lesi umrai keji maham. Lesi tepi pang ni keji panah. Umrai bau Joshua ulah bu ini kintin maham ba umbet bantai pat la kinu bantai pat yang ni ke Shnong Jerikho umah yang jingbulo ikut lalu hak apa tu JINGTIM. Lesi uni hiel ulah sanno kunjuk hak longyeng ke jupuli yang JINGTIM. Hamong ba komot bisu tu ni lada udah Briew hiel usah apa betel unjing dalam le capo jong ki synagogue capo jong ki temple banyak semua yang jupuli jong JINGTIM bakoi kalau tahu apa ke kitab jong Joshua lada day Briew uba tip yo blay ba syakri blay uba jusmat jing syakri unjing dalam ya semua ulah puli jong JINGTIM nak ke kitab jong Joshua malah penong ba le si hiel Briew uba sando kunjuk akan longyeng ka bom jupuli yang JINGTIM jong ka kitab jong blay Let's see, masuk let's see biang session. Uyo tiak hakapor ba ki nong yalam niam jadi jiu. Ki puli kini JINGTIM jong Joshua ya kalenong ke Briew ke dekat ke ar Briew. Ma hakapor bagi poi ya kalenong ke Briew ke dekat ke ar Briew. Men bagi nong yalam jong ki jiu hapo jong ke temple ki puli ki nong ko bagi nong yalam niam jadi jiu ki puli kini JINGTIM Joshua kalenong ke Briew ke dekat ke ar Briew men bagi poi hakade ka lain let's see uyo tiak. Kalau benar ia let's see.
let's see lada day ba lada day bu menai lada day bu san ha ka long yin ba jukli ka jing tho lada day bu yo tia le sum pang ha ka por ba kuli ni jing tho ha po jo ba tan na ba le chi ko jing shakli let's see kalau belum kunjuk udah belum patiau ayo semua bala kuli ka ni jing tho la sab dah lagi jung sekolah henry patiau kayak ka bala apa jung Umpateu yang kejung maham kejung Joshua Allah menong so Joshua lah nyos pas lagi kan tu itu lah benda ada demi kasih nyos pas lagi kan terus kan buat show ada bunyi kasih nyos pas lagi kan balar kuno hapo license license lah ada license yang sing yang kalau benda pun kata hari license tu kan dah show jadi sih kalau belum tahu hial lu kunjuk umpateu lah nyos pas lagi kan dah show tak ada orang leleng sedang menteri no ya kan. Let's see. Omdan baong yo. Omdan baong yo. Balai menteri pat ya kan. Kenro. Balai menteri pat ya kan ke Shnong apa. Mungkin ni ki Briew kitip. Namara kitu ki Briew parokai ki bawan rong sapo jongka rikanan. Kini ki Briew ki bapuli ya kan ke Joshua lah hikai. Ki ada rekat bo Joshua. Dia kata kapor, buana bring joki kin jendat ayo bo Joshua lah de baong. Henry ki nasi kila benong mai dah tu kuat teh itu dah kila benong kemelong mengi mentang ni long ta dah tu kan abang ngila hikai je musab dah tu ni julong ta ngila boleh dah tin jublai apa kim musab ti dah tu balas ni ki Briew dah nak ko poru kitip gi heal bo heal os dang mentai pat yang ni ka Shnong Jerikho heal os dang mentai pat yang ka kinro Jerikho ki ong no dah tu kan Utai di balik jingseng, utai di balik cakap juga jinikai, habo raya semua umsak tu macam tu. Entah apa pun kemau yo. Balik sih kita nak kibong, kuat pantai tu mati tu. Ni yo menging, balik ni kuat bani dan ketilam berdua ketika jingtai gitu. Umay tu itu. Ni yang kamdai ke business ke jungi ni kamdai ke kam ke jungi ni lek lah ke juga kam, utai materi lah ke juga kam ke juga. Kita di jinglong jungi ru, ni juang. Lek halang sama nanti. Pi badi nang di nang yap nang ya im ngi berang im rubleng nang ya im ngi ki bayat bet ya kalenti babet ngi nyat bet pi bayat kendreng nang ya kendreng kata lagi jong-jongi kini ki Briew ka por hel si utai biang ya Jerikho ki ong ta it's not my business ki ong kamdai ka kam ke jungi tak mat ya lek stu kat dumon don mi ki benong ule baklahi tu budak satu kan nak nang joki kita baru ba Joshua ulah de maham bala kinu ki bale ya kata ka bantai pat ya kini ka Shnong Jerikho bari ka kinro Jerikho kin ha ba ka JINGTIM kira tip ya kata hendak yo no ule itu dak satu kan kalau ba ong khin jing khasi upan kwa unja kwa ni tip kan bo Joshua long tamu ni Briew pan kwa itu dak satu kan apa ding bo kini ki Briew la se ta ka pon ki ong yo here bat kum tau here Uba Tei ya kena Shnong Jerikho sa Syiem. Mau bang sa Syiem. Ublay uklem maham bantai ya kena Shnong. Ublay uklem khang bantai ya kena Shnong. Ni ublay ubu ke JINGTIM yang tahu bantai sa Syiem ya kena Shnong. Ublay bu ke JINGTIM sa Syiem ya kita. Wah sebab penyang biang ya kena kendok Jerikho. Malong ma kata kena kenja ya ke Syiem juga ke Briew lembau Joshua usah ke jonglay. Tu ya pai ke jinikai. Kato kendiat kena ke jing lamprang macam kendiat cepang dulu Briew hiya orang yang sa Syiem ngamtip kaya ke berjaya hial ba umla bantip ba Joshua lo maham ngamtip balai hial ulek bampatiau mulai tangkowe ngatip bara ke jim ke jong hial kidon ke jingkai ke wangi haban pet kung ke wangi yang kursusu ke jingkai ke beningkong na ke ni ke jingim ke jing kendo na ke jingtai pat ke jong hial ya ke ni ke kendo Jerikho bare ke Shnong Jerikho ke benda ke beningkong ke jingkai ke bangang ayo habang polis bang ke story jong hial bu tepat ya ke Shnong Jerikho bare ke kendo Jerikho ke jingkai ke beningkong ke bawanra ke jing bu jong ka long ba ke don ke bor ke tin ke jong blay kadon na ke bor ke tin jong blay bare ke ba ke tin ke jong blay ke kren kan urlong ke ba ke tin jong blay ke kren kan urlong Tada Jisu ong Hamatias kan nong absal kat life san ka beneng ba kendo kan lek no de kitin jonga tinum lek no da lele ruem kitin jonga tinum lek no da lele ruem la kan shai kan kitin da Jisu men bau dong don hasla patei sam jong David kin dai
Sam jong David ka kat kindai nang dekat ke banyo ko ang ni ka ai utrai ka long ka bajanai ka ba pen bahapat ya ka mensim ka jing pla utrai ka long ka scam ka ba pen start ya uba shida ka ai jong utrai ka long ka bajanai ga ai ka ba kala kren on pendep mar kita ka daw ka ai jing start ya utau ba shida jing mun ka ai jing start dia kita buat ki ba terang ban tip su ya ka ni ka tim ki jong play yang kuat benong biang sesian ke jingkai ke beningkong ke bangyo na ke jingim ke jong uhel kalong ba ka ting ke jong blay kalong ka ba ka don bor ba ka pendek ya ke ka ba ka kala kren dan ke ba ka kren kan urlong bay kana ke ba ting jong blay ke don ka bor ke jong ka uhel tip ya ni ba uhel si tip ya ni tong ulek bang patiaw na ba ka ting ke jong blay ke kala kren ke urlong ha ke jing jong modon ke ni nyos pa snem ke layat News pas nem gila ya. Uhel ngamtip lo patiaw nem ya kata ngamtip ya kata. Uhel lo ya small nem yang ni jikai ngamtip ya kata. Ni tang kau ngamtip. Baik ke bela keren jo kakting jong baik. Kalau belum share jas nem, kalau belum arah jas nem, kalau belum lai jas nem. Kalau kakting jong baik keren kan urlong shisha. Tak ada jisu soong. Kabneng bat ke kendo ken lek no ane kakting ke jonga watang iwe. Idak lek nak ne kakting ke jonga kinom lek no dan lek iwe. Syiem. Pai si jingja juga di kesini ke pemerintah ke banging nginya palang sa ke jingi ke jingi mentah nak ni ke jingi kai ka beningkong nu hia pai palang sa ke jingi ke jingi mentah kat no deli ke jing kren jong jisu ke bola kren mensua ke orlong ha ke kesini ke pemerintah kren chapang ke jing sniu ke ba kham sur kai bani ka por ke ba kisunan ke jong jisu ki ma kren chapang ke jing ka jing start jong ka prothai kani ka pertai wang im ka jingroi jing start kalau long palat kalau bunsha palat mani ki por mo jisu ki sunan ki jo ki don hang dia slap pertai kumno kani bro ki ja kada long jisu la kan pa lo itu pa ini ke baro tak ada ba ka tin ki jong blai ka kren kan or long kenal yang ni ko yang apa di ngapan bat yang ni ko haba ka tin ki jong blai ka kren kan or long ha ka jim ko jong ni Lala kaktin jong blay ko ang kabali kan long kabali lala ka ang kabayong kan long kabayong kata ka din bor jong kaktin jong blay mo ka kren kan per long ya kay ka kren ka likot ka jikai ka baar na ka jim ko jong hiel hadin jong jingtai pat ka ju ya ka kinro bat kunjo ya ka Shnong Jerikho hiel pun sutho ya nga lani hikai ya nga ba ka don ka jing penki ka ba khrao na shabar dei lani nak sensyar khadar ke Briew lay ke don ki penki ke ba kraw nak ke sensyar ke khadar ke Briew lay pai jeng ni ke por ke ba uhel teipat ing ni ke Shnong uhel teipat ing ni ke kenro Jerikho kai ke ba pelong yu ban teipat ke daw long man ke don ke influence mo kata kan ke ba ong ka jing penki ke don ke jing penki nomor balai ha kata ke por sensyar Syiem uba kham runar uba kham chun kai uba kham laptop ban ye ki we pe kisin ke ba leng no shkhamat jo omri uri Syiem uba sensyar ka jing sensyar ke jo uri ula le persya ya kamon jong blai Briew bala ya ala ke jong galenti ubala pen susi yo blai hnai ula wan Syiem asar kum jo habu wan Syiem ahap lu na kham le ka ba pop ka kham shkai khmat jong blai bat amtang ba ule ki pop bo shkai ula ban mani ye ki blai thao ula shna ye ki jaka mani blai thao kum jo ki we ki Syiem ki pachim na le omri pachim na le ta asa pachim na le ki we ki Syiem ki khmat pachim na le habu wan Syiem ahap shnas nan ye ki jaka mani blai Ashera shna ya kita ki jaka mani blai haka ba kini ki Briew ki jong ba kum jo baro kita ki bakwa mani ya ki blai bal lani ka blai bal kila wan syakta ka jaka mani batin pendon brom ya blai bal ban judon kum kani ko le tak daw kani ka jinglong runar ka jinglong bomman ki jong Syiem ahap ka pen ki wa ka download ka jong Syiem yo jong ka download jong hel wa on tebian ya kani ka nong ba kabala pen khalam no kani kanong ba kabala pen jot no kani kanong ba kabala pen pra kani ka Shnong kabala pen pra kani kat kani ka kenro kabala khrang kabala ka jingya da ya ka ri ba ya Shnong ya ka jack pen ri ko jong dei pat ya ka Syiem hnai ka no tin ki jong blai ka orlong ya ka kabala kren ha ka por ka Uba Tei no sedang man penyeng ha ka por bu sedang man penyeng ya ka nong rem la do no yukun benikong ha ka por ka penyeng ni ka khadop ula do no yukun ba namar balai kada kolong baik waktin jong blai ka kren kan urlong kabar hoi ka don kata ka jipen ki ka khra bos shabar jong kata ka jing sensyar ka Briew blai ha ka jing shisha uhel
lalu dia bawa Briew besar jauh belai. Untuk masalah yang kita kecil ki, kau sabar, kau wandrung hak kecil tu. Ini udah Briew, udah wat, ini Briew berkuat banyak dekat. Berkini kecil kecil kau percaya kau Briew belai. Kum tahu lah dek kiki kau pensusi, wadah aman kecil belai hukum jo, kau boleh hukum, kau boleh buat yang kecil maham. Dan tu kis news pas nem kita lain nak. Kini kau benda kau ar, kau akan palang yang kecil macam ni, hak ini kecil kau benda. Wadah kecil kecil ni, hak ini kecil kau benda. Kau don kecil ki. Nah, kijing sensar ka kadar ka bomru blay, bangi ni sentuh lam, bagi kijing bomru blay kijong mani ka pertai ka bomta. Kidon shibon kijing ki pen ki, kidon shibon ki influences, mo ki om kitin parang mo, kijing pen ki ka pen ki yang ni, bangin ya ngin ya kusung kti, ya kalau ngin ya kusung kti, kalau ngin ya knelang, siya kita kijing bomru blay, kijong kani ka pertai ka bangi ni emta. Takadaw nga panusiar ba, ya kum kini kike borok wan, ha kijing kijungi ka mana kasi, kabalay. Kabalai, pe yang kecil kai kabalai mengyok, dan kecil kecil hel, kalau mau hel hikai yang ni, bakadan ke bor ke crowd haba ke jimbom ngai ke yok bensensyar, haba ke jimbom ngai ke yok bensensyar, karena penklannya ke bor ke jongkan, ke jimbom ngai ke jong hel, ke jimbom ngai ke jong ke pelongnya kum jo, kumang ang menang namtip, kalau pelong lai su lai slow yang ni kecil kai ngai bakan don kum kata ke jingjah, leyo ni yong, bunsi ni yong leyo. Mana yang ni? Kamu tak jumpa dia ibu ya? Dia lu les ulah benong. Happy news pas nem like ke ikan banjang kata. Don ke jingai. Baka ting jong boleh baka keren. Kalak berlong ya ka. Tak ada hawa don ke jingai. Hawa ke jimbong ngai ke sensar. Hiu keluar benda. Yang keba kebamyadai baka mon ke jong boleh hukum jo. Kebamyadai baka ting ke jong boleh kebala keren. Tak ada hawa Joshua keren deh ke ting ke bawan na boleh. Hawa Joshua hikai ke boleh. Uyalam nanti tak ada hak ni ke jingtok kebala thok. Kalau nang kebenri berkat keba ar kebenri nak kitab jong Joshua bunyi pulih mana. Kipen songtho ini bau boleh. Ukren nama Joshua. Bayang ni ke Shnong kebala pen kalam. Kila bantai ka handai la nunu bantai pat. Nunu bantai pat undo. Dari umat yang ni ke jingkordet hak ke jing ke jo. Hian. Ngai yang ke ting jong boleh ke keren. Tak ada kepelong ubundo lagi kon. Bakum jo ke jingkordet kawan hak ke jing ke jo. Habis palang yang ni jingkai ke balai je ke jing ke jongi lukum jo. Bunsien ni puli ke ting jong play. Hane ngim ngai ya ke bak ke ting jong play ke keren. Barang ngim ngai. Ke mau ni ke we. Ke jing sneu kon on lap. Ke jing sneu kan up. Ke jing sneu kan job ya ke jing ke jong up job. Pa jaga benda jo nuksa ha ke por jong Jesus mau dong ni start thai deh. Armut kita kai halo jo ke ding pna. Armut kita kai ki don halo jo ke ding pna. Baru armut kita kai ki keren ben yu Jesus. Baru armut kita kai, nih na ripai kita jom blay ka jisha ripai ya kau ke benda jom Lukas na makla. Lukas wong bau tahu we udah kai ula plano ekipok ju. Hendak haswa won plan ekipok. Ke Bible gitu Matius itu wong baru armut kita keren ben yu Jesus. Hendak hedin natap de nu udah kai ukela kumut. Nu udah kai ukela kumut. Wong yu Jesus. Having a scene, mau kenal le minga ko try no me poy ke hima jom jitu orang kini kesini belong le menga paradise. Ini tahu we udah kai pat. Lak kumut nama kedaw jom ke jimbam ngai ke jo yo Jesus Christ. Pi ka jimbam ngai kon ra hadu put jom ke jinyap. Ka jimbam ngai ke jom hel kon ra yo hadu put jom ke jinyap bagi kon udona bagi kon yo udon ha ka ple ke jo. Bat ke jimbam ngai ka jom ni kum jo. Ya ke ba ka ting jom le ke hikai. Kan pelong ni bengin mat wari ke jinyap jom ke jim ke bagi Syiem. Ka khado ke jingkai ka sa ba khado wong yo da ke jing ke jom hel kalong. What new sting ya ke mau try ulah keren. What new sting ya ke mau try ulah keren. Kadang kami ini ban pai ban play jimut ban kit kia ban show kia ban sim kia. Haba keting jong play ke keren. Haba keting jong play ke hikai. Haba try keren yang apa pi. Haba try kuat ban penbaik yang apa pi. Haba try kuat yang ban yalam ban penting yang ke jim cuma tu pi. What you can sting ya kan. What you can sting. What you can sting. Le you. Try dong lak ban up yang apa pi. Noi kenal you ke way. Mau ni gue, kajing shimsting kajong hel, kajing shimsting kajong hel. Hoi lah ban map ilang kajong kajim. Hani kumun pan mapat, yung kun jong beningkong, wabirang balaya. Hani kumun pan mapat, nakam da jong kun baar dalam yung kun bau bakado jong uba layap na. Kumun le nang jong ki. Ulah ban map, ulah ban kelah kumut ilang kajong kajim hel, ulah ban kelah kumut ilang kajong kajim, ulah ban kelah kumut ilang kajong kajim. Hendak kuno pun kelapa pun dalam kejut kun bulu tu no nak pelik kejut. Kalau what new sting
yak ko try la kren yak ko try la hikai pada ke bak tin jom le hikai kre ki southly ki southly ki mau corridor mo ki hikai ki yo na ki jom jom hial